Mi predstavljamo grčku kolonizaciju, Hera, Zeusova sestra Helena, Ares zbog rata, Zeus zbog groma, Demetra božica zemljoranja, Artemida božica lova, Afrodita božica ljubavi i ljepote, Atena je božica mudrosti, Apolon bog sunca i umjetnosti, Hermes zaštitnik trgovine. Ionski, Dorski ili muški stil je nešto, ima širi stup, sastoji se od kapitela ili glave i on nema bazu. Ionski stil. Stup je vitkiji i elegantnijih trupa od dorskog stupa, a za razliku od njega ima bazu. Kapital se sastoji od spiralno savijenih voluta koje podsjećaju na rogove ili simbolički na uvojke ženskog fetusa. Znači ovo je korinski stil, sastoji se od baze, strupa i kapitela, ali je bio još vitki. Kapitel je specifično ukrašen floralnim motivom. Artemida, božica lova, pripada visoko kvalitetna i mala brončana plasti helenističke umjetnosti.